Tanama ba si makan reta lifusa siyasat mara ita lam faka ita ba ina agay sa ay hada iya gupaya sedangadan di babaya taba si makan re tolate apai si iya fo du bani dana ba ibagi kadang buasi sa hita lifusa lau hewa ay megena yo tare si hulavongi moteu ba fadu dedeguda lato bali tahada ba ema si to bali si dededa kereta lifusa da samororongo radionya ba si talolo andrena. To lagi mirai Zurami dan ya talifasa bacaran de masedahan re ba kolom komentar Facebook Pura 1 RRI Gunung Sitoli, YouTube RRI Gunung Sitoli. Ba to lagi mi telepon mana ra agak dan ya talifasa babi mi olifga mi sito bali goi ya iya da kamai tola. Berda sa ai kira talifasa ma bihan hena gagamai tola mi en habi to bali tahami ba ma ema sito bali demi kira talifasa da sama rongo radenya ba sita lo andeda. Lau ba pergi foda ga sagas poli telefon ba hegi Surami talifasa tafrarongo wa sambua sinuna sito bali fondandara de tabasi talulo Andre.
Laura televisa si mana sa emegeno ta fororongo si sambua sinodon si tobali fondanda dada ba si talulo Andre ba fada bacara ni maseda hade duria ba tatohuga sa aina wane mga telepon rabanuada panumero 08 sarasara 2520 siwa ana 2 tate mga sa aina. Halo ya hobu. Ya hobu televisa hade duria. Surya Moteu na ka Junisa. Iya manuhun mabada agay Moteu bano alo sa ua talifasa. Oy, balagi masih daun mana nasa badawo kaya Aha, damo ruson na dilakaw ni ba? Da aka mo rin sa Serlin ba no November. O November kecamatan? Kecamatan Gumustolib. Aha, lau bale ba? Daga may dola sino? Wahilina Oh, balaw bale na si maneda talifasa ba? Hadia sa iga may dola sino ahena-hena gukada ba si talulo Andre? Naso sa gamay do lagwa reka ba sino mano tarungo-rungo mano go ya. Lau bale haiwa iya bada amay dola mo. Ay ka toki hage hani oso ba aroma na nito umano. Lau gilwahan ya da Mano itana mungkin nano fazazi ta ba udara de menaka ba malo ito nalo. Lau bale talifasa. Hul hasi mano daw sakay. Lau ba na si manera ha fem iya ka mo ka Haisa? Tulaw fa si ba may mabangobay. Iya ha fem sto bale si dada sa ay. Nawa mena ba kakauwa. Ba ba pendeta bataman doa. Lau. Mama sahi ko na Jerlin ba si Raya Bamiga. Ba terlebih-lebih kakak gue na Lois yawa ba Lizia. Lau talifasa. Ba ira kakak ina Wirna, ina Fitri, ina Cindi, ba ina Itan, ina Ivan. Ba ama Novi ba Uruna ba ira bapa ama Pardan. Lau talifasa. Ane we kai tarahuga manira ba udara tau bay manira fef yao. Lau bale saw hagel ya ahobu saw hagel min farog ka mabasi talulo Andre he. Lagu menaka. Hadia ya azinunania ba talifasa. Pasti dosi kala urang ol zinuna menai meni afo sami we mena murrefe yeni medro yeni yawa. Lau data halio azinuna Andre he natasara dana batafuta kada basi talulo Andre. Okay, lau ka. So hagala ya ahobu. Lau kara televisa masa dan afafana sa to lamana mi telefon aga ba numero 08 sarasara 2520 siwa ana 2 babi mi oleh fuga mi sito balik ke televisa ya iya da amai dola. Sekali ta ba numero 08 sarasara 2520 siwa ana 2 babi mi oleh fuga gamai dola. Halo ya ahobu televisa. Ya ahobu buka. Ya ahobu hade duria. Turia si sehida kakasudi ba moro basoliga? Ya masulo. Lau kakasudi. Hana limo ba kakasudi lo kalua. Boleh apa kaya? Boleh berana. Balau bale badu dalu. Iya bono apa saya. Lau bale kakasudi. Hade ka madula seneh nena gakada bada saya kakasudi. Mane alhula mo boburu kek. Ada berah mga baga mo jodoh mana. Lau. Keloanya daun ni hati hasa ulu tamane sohabo umai mana todana na dini halenia ba lu danya bal mana ocho lausa da ogelohania ba semua kelohania bro umai mana todana ba wala balu bal hado lausa usana lo baik gue lau ha ka femesto wala si dada masa ai sofona bal sa ko no jawa telepon ko lau kakasudi kasih lini keno mama seri kakak si kakak Cindi bahasa ke kada manusia bahuruna ya kahuruna mana beda no lau talifusa kakak baru masaki ragasa gatalu kada mabaca tempat pendeta ba khusus mana wis lauru to kite ba tatuto kemahemo lau kada sino na ko dan lu nasa wa talifusa avena tahalu sino ni ara talifusa da wa megena bati to mina bini bahai bisa damai nama ifu mena ni sikisialisi na ana tolai lau da tahalu wa he okay ya bu so hagale ahobu lau kara talifusa ma se dana fafanasa
Tola mana mi telepon aga ba numero lalu sara-sara 2520 siwa ana 2 babi mi olif gami sito balik ke telepon saya ia da gamai dola ba zita lolo Andre sa aina lau ta fulisi ta tema telepon ra banua da ni ana sa dana fafo da halo ya hobu ya hobu telepon sa hada duria telepon sa duria mulo sa baurna oh lau bale motif kuma ba gunung sitoli bada a oh amanof lau panofia da si gamai dola sino hina ga zita lolo Andre maso bagamay lagu de kabal bagabal lau bale haywa ia bada amai dolama yo gamay lola jatu imane nani ko giwa babi tawi bani ko iwa ko bani ko gi tawi bani ko gi lau ibu na masalah sentuna ibu abi tawi aba abale bolu ya tawi ba na tola au ha gulu de lau ada ginuannya apa lau batali fasabana si mani da ba ke femes to bale se si de masa ai ba soagal watan wang ko telepon lau bawa yo ira sering ngomongin ira sudi matbatulika pa ira gi paman moriba sama kalau masua lau da paman ko moriba kan barba meda ba ira gagu gi ba kepala sekolah SMP 5 room lau tali fasa ira ba payas ki moriba SMK Urunaya Balius Baik na daw no gisi sobano mo lagi lo ba daw din ano lau bale di oli fumimanga lau tali fasa ira baru da si mo gabung no meki bammi do mane gina sindi mo risto ba nyas baram mi do madi ka mafardan mo daw lugaro mado di oli fumimanga mado lau aba to da tado la hade ya sinuna nia tali fasa lu do na dilako lau da talu ya sinuna Andre he natasara dana bata futa kada basi talulo Andre ba sawagal kay sawagal ya ahobu lau kira tadi bersama sedana fafana sa tola mana mi telepon ra aga basi talulo Andre ba fatwa da uwa tata fororongo si dori dari talifusa da megene iwa bada a talifusa afo sami ayai si dunia da ta fondodrongo fefu ni hasimane augo tola taya fefu busi dodo na oi fefu ni haso masih satu le no si hule Sami Bebahagani orisi Ebai taya
mangegu mola kami Hulelamo Dedegu asio hosi bai Kofu hezo Dan yang manua urugi Uturiaga Gamotang aba aseki Sahagala Wamaloma fao masi Ya ahobu Ufandu kau haradaki Mena fefu Ni hasimane auge Tola taya Fefu busi dede Na oi fefu Ni haso masih satu le No si hule Sorugo kau guli dana Afo sami Bebahadani orisi Tebai taya Ayadaga saba auri Afo sami Bebahadani orisi Tebai taya Ayadaga saba auri Lau ida talifusa semana sa emegya nota fororongo si sambua sinuna ni andra talifusa da ba si talolo andra emegya talifusa afo sami ba nota futa nota fororongo sinuna dia. Ta folisita tahu ga pane mga telefon banuada. Halo Yahobu. Halo Yahobu. Yahobu talifusa hadeduria. Turia sisa kita ara sa wagala si mana da amo resuso ni hawa di lakau ni. Da amo ko gaari di lamo ko basbolga. Gaari moroy basibolga. Iya. Lau talifusa be kada sa pagamay dola. Apa mo na kiraga ka may dola badama banana rato sudrag. Ba justru me badan ngarato talifusa be mi olifuga dao. Heha sabua ba fai haga kada basi talulo Andre. Da nalaman ni mane besar laman ne ulo bisa bena mama traga ba ulo den na di pagunagun. Lau bale talifusa hayo iya badao amay dola mo. Ulo na lae wa midana lawa ba fuli faluhan. Lau. Eluhania. Ewa ina udu ita ya itis patalifusa ba. Ulo satu hasa ma afo ba mai ba mga tulot. Lau. Si mana geluhania ba? Hai sabe talifusa? Mana tolong fa ma bangawai ko. Ha fa MS to bali asi dede masaay. Ke nama gusasi amame ba si madrau lo yawa. Lau talifusa. Ga gusasi amame ke ba kota kumistoli. Lau. Da tego kasili mo ba mazingo. Banatalau ke da tego kasili banatalau. Lau. Ula si maeda besakai. Lau ba talifusa ba nasi maneda say abai ba si tanga zinangya afai haga kheda. Ha dia ya azinunania andre ba talifusa. Coba sa sinunod mo de kaulo si faguna si badugo fa oma si saho lawa. Fa oma si saho lau data halu azinuna andre he. Okay lah okay Sauhagel ya aho bu talifusa lau. Kara talifusa masa dana fa na sa tola mana mi telefora aga ba numero 08 sara 2520 siwa ane 2 tafulusita tahuga. Halo ya aho bu talifusa. Halo Kak Yahobu. Yahobu hadeduria talifusa. Moteka. Turia moteu mana khemage bada awa talifusa balau bale hewai moteu ba boy mana mamalo ita bawa ya lo da bastalo Andre he. Iya Kak. Lau bale da amor susani hawa di lakau ni.
Ina cinri da amo Robanias Barat. Oh, ina cindi moray Banias Barat lau la talifuse. Amay dola kala. Iya no ila si Aika. Imanega may dola za tua buka. Pula mo fana ba vilalu ni hundra da iyo ba i hundra tanga. Lau. Elu hanya da uka. Na simaga ga mwata za tua ka. Ba simaga ga mwata ndauno ifatotohu irauno dani. Iya atule sada o. Na lebaga lagu za tua ka na filosofi mano ni taru za tua. Ahinya sabwa bodrano dadani kabayo lagu za tua. Atule da berda adra ya ita satu aisa ni lau hada ni lau da bada o. Da kaya ita satu amena bale batabe ita duma bodrano da. Lau. Bahula zimane da ni lagu geluhannya buka. Balau bale talifuse bana si mane da o ba. Hauka sa ay of ay masito bali asi dademo. Ba kaka wa bale wa so hagala meno fezawa telefon ku. Lau. Ba so ba pa manofino megene. Ba ira ba pa magres, ba pa amafardan, ba Lau tohuge. Halo. Halo ya, bu talifuse tohuge khada. Lau bale to lazu yo fulia tarega dania he ba numero lalu sara-sara 2520 siwa ane 2 sakalita ba numero lalu sara-sara 2520 siwa ane 2 to lazu yo fulia tarega dania talifuse ba telepon aga ba zitalulo andrena ba acara nyo masih ada hadiah duria ba tafuli zita tema telepon rabanuada. Halo ya hobu. Yahobu talifuse hadiah duria. Duria tsuki. Tak ada sawagala na si mana da amor sa Sonia hawa dilakaw ni. Moroy sa Christine. Eso moroy banua Christine. Falaite. Si Falaite la, ube kada sa pagamay dolama. Ay manega may dolania, beituko bulawa tanama bulubingaw. Lau. Ay feluha ibu saya bale. Geluahan ya lo, le ya ugo so feluha da o, teng yo so feluha da o. Tatulo be kada mege gamay dola sila ta ila iluah halo. Eluhania. Para la bauri ande. Bagaimana tak campuri urusan awalnya. Lau. Tulo ko ay mabangaway ibu. Hao ko FMS to balesi de masa ay ba si talulo andre. Ibu kateu ba temperature lu sabang soli. Lau. Sada ibu akhir gea. Ibu Marlina halawa. Lau. Ibu Dewita halawa. Lau. Ina Ozi. Lau. Ada di nuna ibu. Hadiah ya sindonia ba ibu. Dunia mo fana akhir. Lau mo fana akhir. Lau da tali wahe. Oke bu, sawagala. Sawagala ya ahobu. Lau kara tali bersama sedana fana satu lama nami telefora aga ba numero 08 sara-sara 2520 siwa ene 2 ame dola bimi olif ge tali fese berda eno to bali goi beva bacara ni masih dah ada duria basi talulo andrena. Kara tali bersama sedana fana sa sakalita ba numero 08 sara-sara 2520 siwa ene 2 ame dola tali fese boy mi olif ge berda eno to bali goi Bai fafo bacaran yo masih ada duria basi talulo andrena. Lau tafulisita tema telefera banuanda. Halo ya hobu. Ya hobu ka. Ya hobu talifesa hade duria talifesa. Duria si bakal ka. Tak ada sahagala na si mana da amro soni hawa dilakaw ni. Gateti mo talo kagu. Gateti moroy ba? Aloa. Moroy ba aloa lau teti. Hadia gamay dola sino henay gasa ay. Imane kalam holan tudung siya saray ba. Lau geluahannya da Na someno ni erada na Aja dulu na lefasara de bala ozuka. Lau sah. Polis yang de geluahannya leka. Balau balemba na si mane da ba ka femes to bales de masa ay basi talulo andre. Pag balik ka, phone na uwa ko, masanggal na ka telefon ko uwa. Lau. Kada sura ka ko na dami kenora din no kapu niya sa zazara dira o manira ba si Marco daan. Lau talifesa. Ada lagu si no na ko ya baka. Lo na sa talifesa?
Abi ko dahil sida leka. Hello silau datalia sini na Andre he. Oke leka sawagala ka guya ho. Sawagala ya ahobu. Lau kera tali bersama sedana Fafana satu lama nemi telepon aga banu merana lalu sara-sara 2520 siwa ane 2 ame dola bimi olive ge tali fusa berda ane to bali koi bai Fafa bacara ni masa dah hada turia. Lau fatola tatau gasi mane mau telefera banuada tata fororongo wasampua si nuna si to bali fendandara dededa ni ada tali fusa da ba si talulo anda da yai si nuna ni tali fusa da tafana rongo.
Laura televisa semana saya megeno tafororongo sinuna sito bali fondandara dededa ba sitalulo andrene ba da ubaso gei zura ira televisa da sinolarei ba kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Gunung Sitoli. So televisa da teti harefa imene Yahobu ka Yahobu teti so gale mena foroga kama ba sitalulo andrene utohuga sadali fesegu Roswita Loli mena Yahobu kai wisa duria ba studio iya daa durasi sakimana tali fese ufema pangubagu ke mamagu siso banomo iya daa ena sehat-sehat selalu ndra uga mamahe na ya odo guba Gunung Sitoli iya daa sehat-sehat mana. Oke ka sawagele ka meno baso suragu tetap semangat mana kahela sawagele talifesa so kita talifesa gu Yasman TL di mana turia sisa hika kada hevisa cuaca ba Gunung Sitoli name giyo taresi hulawong talifesa moteu baba si talulo Andre wano alo talifesa ilegi tola molala ita mai funa mai ita nah kalau ita baulu lau so talifesa gu wilazai mana yang hau kada a Delinda siso ba sudah si Sobastom wo vai mana danani hafefu ya aho wa lau saw hagale talifusegu wilazai minofarago kama basi talulo antena lau ira talifusegu samarorongo RRI Gunung Sitoli saw hagale ge minofarago kama minofafo ami kama basi talulo ande talifuse bacaran masjid hade duria bame ina ta sopagi ita acara ande manrege ge irog tidak a so hagale kara talifuse mas sinofafo sinomama emas deda amadola hefangopene kheda basi talulo antena lau ira talifusagu samarorongo RRI Gunung Sitoli basilara tagi fo ita ba ikuti acara talifusama berita lintas megatol berada acara de durante marege ge irugida ang sagala kara talifusama sudah fafau sino mama emas deda amai dola hefangopene kheda basi talolo andena ba full obai tafe talifusagu iya ahobo. Ni
Ai tawa i ang molono, molono bagi meleka. Ai tawa seremi dede lalu Ai bahija hanya duru, ai duru mau urosa, ai bahija hanya bisi, ai bisi mau tuba-tuba. ai ulai utona sisi dai za ai batula di bondo no na manga Ai bahija hanya ai bebe ai bisinya, ai bisa muhernya no abea. ai bahisa kenya ai hara solinya linya ai hisa kenya gangango awe di tepat Ai manunge gogo baya baniku, ai manunge zilatau bahelubu. ai itu dalu salo lehosi ai itu bagi nura lefaki Di Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Polda Sumut menangkap dan memberikan tindak tegas terukur pada 2 pelaku begal. Kenaikan harga bahan pangan memaksa pelaku kuliner di Teluk Dalam, Nia Selatan menyiasati usaha agar tidak merugi. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Kamis 23 April 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku begal yang menyebabkan seorang pedagang menjadi korban dan terhadap keduanya dilakukan tindakan tegas dan terukur. Berikut laporan Joko Saputra.
Pelaku mengikuti korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui personil Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum kembali berhasil menangkap 2 pelaku begal sadis dengan cara dihadiahkan timah panas di bagian kaki. Kedua pelaku masing-masing berinisial IH, warga Jalan Asahan, Kecamatan Medan Belawan, yang merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2016. Sedangkan pelaku kedua berinisial JS, warga Lorong Supir, Kecamatan Medan Belawan, yang juga merupakan residivis kasus penganiayaan tahun 2012 dan kasus penadahan tahun 2014. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kombes Pol Riko Taruna Mauru, dalam sesi konferensi pers di Mapolda Sumatera Utara pada Rabu kemarin mengungkapkan, pelaku melakukan aksinya dengan korban seorang pedagang mie pecal bernama Juliana di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan pada 15 April lalu. Kedua pelaku melakukan pengintaian korban dengan mengendarai sepeda motor, kemudian merampas tas korban dan sempat membuat korban mengalami luka di bagian tangan. Atas laporan dari korban, personil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara bersama dengan Polres Belawan melakukan penyidikan bersama dan berhasil mengamankan pelaku IH. Kemudian petugas kepolisian bergerak melakukan pengejaran terhadap JS yang juga kabur keluar Sumatera Utara dan berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pelaku yang diamankan ada 2 orang, yaitu inisial IF, kemudian yang diamankan pada hari Senin tanggal 20 April 2026 pukul 21.30 WIB di Jalan Rambutan Telaga, Sari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Perannya sebagai joki yang membawa sepeda motor, membonceng JS alias Bokir yang memepet korban dengan sepeda motor. Dalam penangkapan tersebut, kedua pelaku juga diamankan sempat melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian, sehingga terpaksa diberikan tindakan tegas, keras, dan terukur dengan menembak di bagian kaki. Saat ini personil Polda Sumatera Utara juga masih mengejar seorang DPO berinisial AL alias UD. Sedangkan bagi kedua pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polda Sumatera Utara untuk proses hukum selanjutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan. Yang memepet korban dengan sepeda motor. Kenaikan harga bahan pangan mendorong pelaku usaha kuliner di Teluk Dalam, Nia Selatan untuk menyiasati usahanya agar tetap bertahan dan tidak merugi. Berikut laporan Anoverlis Hulu. Harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan membuat para pengusaha catering di Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan harus mencari strategi agar dapat bertahan dalam kondisi semacam ini. Seperti halnya yang dirasakan oleh Anggriani Telembamua, salah seorang pelaku usaha catering yang berlokasi di Desa Baboni Fauso, Kecamatan Teluk Dalam. Menurutnya, sejak akhir tahun 2025 hingga saat ini, fluktuasi harga bahan pangan yang cenderung mengalami kenaikan harus disiasati agar usaha yang ia kelola tidak merugi. Ia mengungkapkan pemilik usaha kuliner seperti dirinya harus berpikir matang untuk tidak lantas menaikkan